дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворе чарх мезанад, ки дар он зулму ситами як хонавода нисбат ба келин намоиш дода шудааст. дар ин наворҳо дида мешавад, ки ин келин ҳақ надорад бе иҷозати хуштоман ва хоҳари шавҳар ҳатто як пора нонро бихӯрад. дар як видео келин як пораи нони шикаста дар дасташ ба хуштоману хоҳари шавҳараш ҳисобот медиҳад, ки аз ин пораи нон танҳо як лабашро шикаста хӯрдааст ва дигар даст нарасондааст. дар навори дуюм хуштоман бх ҳамроҳи духтараш худашон келинро ба навор гирифта қасам медиҳанд, ки фалону фалон корҳоро накунад. келин, ки дар ин лаҳзаҳо ашкгулугираш мекунад, як аз паси хуштоман такрор мекунад, ки ин корҳоро ҳеҷ гоҳ намекунад. дар лаҳзаи сабти ин навор дар он хона марди хонавода зоҳиран хусури ин келин ҳам ҳузур дорад, вале дахолат намекунад. хоҳари шавҳараш бошад ин лаҳзаҳоро бо хандаву масхара бо телефон ба навор мегирад. бино ба иттилои дарёфтӣ ин келин аз ҷамоати сурхи исфара буда модар надоштааст ва ӯро ба маҳаллаи какири ҷамоати чоркӯҳ ба як ҷавони гунг ба шавҳар додаанд. навор ҳамон ҳолате дар интернет нашр мешавад, ки модарандари ин келин наворҳоро худаш мебинад. мана замина дида намешуне вақт телевизор آنجا می‌باشن کارم تکرار نمی‌کنم. در اتون همه وقتان شاداب رفتم در اینجا می‌رفتم. این داروی هفتگیاه برای بیماری‌های عضوهای مردانه پروستاتیت میگویند. امروز برای کسالی‌های معده، روده، گرده، خصوصاً عصب. داروهای طبابتی ما برای فشار خون، بفرزندی، سرطان، ذوب، عصب، پسوریاس، بیماری‌های معده و روده و دیگر بیماری‌ها میباشند. هر یک چیزی که ما میفهمیم از آن دسترس چیزی که آن گل گیاهی است در وطن عزیزمون تاجیکستان عزیز پرورش کرده می شود، در کوه و بیابان‌های تاجیکستان می روید. از همه بهترین است. شما فقط زنگ زنید، ما دارو رو بردن میرسانیم. برده رساندن در شهر دوشنبه بپول.